Iguru y'imyaka 13 naigo abalinzi y'imyaka iyo nigo balinzi y'amorokerio y'abaibuli iginego sori y'ukwege y'umuitongo unekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akiremereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwayaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwayaete iramange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya omoitongo kwayaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwayaete iramange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya Egento nkeriga nokuriga ng'aki tokoreta omorembe gati y'abantu aba babiri omanyete nyoko na Nyamusi aba n'abakungu bonsi omanyete nabo yani either osinyoka arengerere tinga bono Nyamusi munacha igaragere tochi komokonya muna kwale koragenda ocha omoretera indo omugorere eso indo omugorere ken nona gasukari bona arochenga toigo chigokora ebyo lakini nche ngikaranza nere mumanyinga bona muna kwaretire omusubati amajukumu naro ati Nyamusi abera ali muaye amangana yokogenda kunye komu bete muna gwate abakoma tebinga soka gochiziko aya ali muaye ke mung'ori awende gwesika abera muna gotebia imbegete mekakati isaine mekakati ero nero muna mwarembo gocha nando gocha gochore permanent aya to kumi muna nagotebi bigo bono ororo bien ngoro ya otenya gutwara maisubusu mono ngabono guse nkaya ongo sarekere asini chunga naro linga nisoke chibono yongo tike familia na sama goka andonse asengo batika manyinga tata naro nikike gukorekana maitenga bono aboko bara nchijekira sindo chinga matukoma kega na boko nyora na sote aboko nyora bona chiri kulino ni kibarua kirankonya asibiti mangana ndeta na rayu anene mono kwane na hai nisa nikenga na kwani na tata aningo tebi manyenga na tikire manyenga na asina tikire familia ani naba mbali safe mpaka wono buya soko igore nkoro ma bonyo tacha kainalo je kumanyira mangana inga nare nkoro yawo buya ko igore nkoro kwa ni kikego chandite nkoro imi ono aiwante ebiri na nyaigu andi ngunya bikanda ta magokane aye na gote biko nyeko gosoka ngakinde yonche nyego wake nwesi minga soka ntwigasi to nyego tingaranga ngaki mangana yonsi atigere naro nkonya korera ndemere china soke kona vera yalikane to ngira na ndege kogera na bonda soke ngikindi chona lakini ndeko kogenda to kungakira bwae
Linde na manyanga bwasokire kyabu na gotethi ngata chabu kunya gusebu. Konyoranga nora. Ngoba. Kinda batinja ange na boko Ugwakirisa. na boko ngakira mobile. Togenda igo nganje go tutabukira nga na mukaya. Mukayo chiyo chiete muisonde na bonda ke chuna. Muna mangana itu akorire iga njendo chenga bono. Nanya igure. Ani kunya korra ndeme. Bona ye ikabuya. Biamo. Litu koligia. Ayo boy. Tota kiri ko mata ya anda tu. Mukaya mwete ide dere. Mukaya ta wa pina bunya. Kama pina na mukaya bunya ko chigo chikora ga bakora ta ko mo cha ko mokore. Ano? Ta ko ba. Oru kai ko kan. Ta ko ba na kan. Na kan ya ta ko. Ta ko ba. Oru ka gente. Wai ngwaje kwa nese. Nchukuru wanelese. Na. Kianga bunulika. Mbaya ku nkingi ugol. Ebintu nare go sibi. Yabo ko mino chonyora ne bintu ngo sibi. Acha ngo ndetiga go sibi ebintebi. Nso ke nese. Aujui. Ichegai. Yabo ko mino manya bocha ko ruasa ko. Orbo yo me bocha ko senin chavo kelete. Oma ngonta inkin ko ligiga ida. Dabar go sembo ne. Ma komboni na go te dio sa ko ni na boni na ingochi. Ama te ase ngo chinande giga ngonde komenya. Onya go go soka na ora soka ende boy. Wo. Oma toma ko mo kia ma jonzi ara. Inche na ngo kida. Na inche na mo mo kina musiare. Ocha ka gon kinge se hinga ida. Na hote wasa kurwani. Kwante ira kine ga kiana ko boli teri aso boli. Neba teri o mondo ki kanta rwani mama. Njombe te kero monta ko ngosera ndo mo ngosera ko mete ngulu. Ingi ro chara ko siara ma. Ingi na ba korela. Yana bono le bati hapa sana. Nani ko cha ko motongo mo ikanga sege mo cha mo iru mo to mo cha straight. Ikinege ko ku iru ma cha le itenga deche. Ikina ko mete sa ike asiite. Yamus. Ina hote vinga umuntu kurwani mutiki. Kinta ke tucha ko yo cha kurwani sirina bantu to kunya. Imete tingo nyara kiri bone ganya mo ke ikira sa ta kiri yako. Kwanti gani. Na ndwani ro chenga motiga. Na bona igacha ko ndwani faka mwana isi ata teri mwaba na renge ba. Mwana isiko. Igari bana no bosborero umwana. Yani umuminori, oli no mumino muya, oli no mumino toko ganda nere kanisa. Oli no twakorere byombe no muminori ande yani oli no mumino ntabwatiye Daudi nere. Iro ko mugangoye bali n'abantu abaronke. Okay. Mumino yabana mbane ngabo. Abata abana batatu. Nabwate nyabuke, mwezi kwa bwato mwezi koyo. Nabwate mukaya. Na isabu koyo. Isabu kenero mo. Okay. Onya korozo ino romo goko. Kali ngono goko no mwana oyo. Iko mtekete ko omo goko na no linga ki ntete kwa nyolire nka yao kwamenye yani kwamenye no mugoko. Kali ngoro mugoko. Omo goko ne no naye komenya bya. Okay. No nyiroro rero. Nande nkuiro. Nchikomorora. Bakongo kimani wanja mwana watako atango geti. Ono kayoko koke kutumeteketo maito montongoki. Ya mami, twende bono igeiga. No maitenje inje nganji tebinderia. Igo bono mumuru yongo kiri chitabi ango kiri kireyento. Igo bono aito nakabana wasi. Nje ndebe ko romo muru. Onye karumi ya wale ndikut na baitewe mama ni mandari. Usa kwa mwire ngendo. Ema, Namu. yamba te bono muru. Kinda gendorolo. Tanya kubwate kanibodi mabwane mona. Usitanya kumbwate bwate kuna mwocha mwana bwate buli mabwane mona.
akore bintu bya nenze ngore bintu bya ndo iwana namba ya kabiri tandenda nje kindi mwana alichukua karate ono conditions cyo kwa sikana mwachire ga ni mugwikanza no mugako mugamba ndigere tyo mugako kyo mwana no mati conditions tigaye bono tigaye tutigere iko tutigere chi conditions yo tigere asenye njono cheko karwana mu mera nenu mabere ninu mugo chikubanga ngakimoko bango bogi mabwino ngakimoko chokana ngakimoko genda lakini bono njete to godebi tiga to chumna wate banga to kende era ndoko genda ndio ndio to abotora abento bana tiga to chito ganda mangi Hey, what is? Kayaknya baca. Nomor. Jauh kan? Nomor dulu ya. Nomor lagi. Kalian di. Wah, abang baca rantai. Memang. Ini kalau kan. Kau nak bodoh. Omoy tongo yamana saba tasagari chipasari nande natwanjite nande nanjita abana baitu pia muno mugabana we county ya Kisii Paul Simbarate asogotonyera na gotwa chicheki chibasari gati ya Bible kurase county ya Kisii nigo bagokeire. Uko na mtoto, uko na sister, maybe mdogo ama relative, and if they get that jab, they will not. Abamenye kurase county ya Kisii kubuliwe gutarira chinya gitari iri kwenyorera chichanjo cha marwire enga kiensengi megene tukabe guchengere weekend kima yokwena no basemi gore chanjo. Nimesema hapa na balozi yuko hapa, wametusaidia pesa bilioni 1.8 1.8 billion. Serikali ya Kenya kwanza inze yomurai Daktari William Ruto kurwa chirangane chikobe kwene kia chinguru cy'umuriro cyanyere kuba chigo ikera abamenyi imense ya Kenya. Omoy tongo pesa wako kulana watenga tinta kiturwana dara yake ukurigirira ndita iyo gwate kwanchangira ubutubwate nje karonda chenyo warabona waituruzo na kinyo rabna kuiteka maji mukai rabna kuiteka maji na maji ukai na maji amaji kuiteka mama ndemo ndikuwa mukai umete uchine ngubisane karo mukai ne kwanchingira ramoche Harusnya kau nak baca itu asik. Orang ini tercera betul terus orang tinggal kira lagi rumah tu nanti yang orang itu biar rumah tu main wanci pakai muan. Anak tinggalnya. Una masabeli. Kecak buli juga tu anak teh kau tokonya. Sama mana kau kira kita tadi kecak aku bukan ni sih asing mana ni kampung. Ay, bukan yang cici. Mengana yung siya wo ako bera, kili yung siya ko. Kita kata mengana di negara sih. Kan cuy kau mau dengan kiri nama mengana kan kiri nak kiri mana kan cuy. Tu masa baca apa? Baca apa? Bukan. Kau kalau cewek wajib tengok kau. Lakini utaka kwa defend ni mchongo utasha kwa itera mwana ito kana hata kwa sawa ni ambacho na hapo chini ndio tunao wale sio ndio basi watu na rosi ndio kwa ndio ndio kwa asili mana yango speed kwa kuvuka ngana uri maati kwa na pa tuwabeka ndio yangu asekirele kwanza ingekuwa ni kwa ndio tuko mlango ndio wewe unataka kwa nani
Ngai yote to chimokaya. Ngai na lote to chibona libao cha ngora isiko. Ngai yote to chimokaya. Ah, yetu kwa. Sasa hiyo ni wakwende to kwenda naye. Kwa sababu kwa. Ego gera. Ikira kwa ngiga. Magana na nyaba. Ndio mbisi mumanye taro bono. Kubera kwa nera kila kitu. Togocha kwa mimi mako. Abako nyora ni ndio yake ndio msikiri. Mundoso kura igirinde kasinjira yuko yendo. Paito togocha kwa mimi mako. Ego nari ngiretina. Ora nyore kimbi kurwa ngoro na soki. Na wa nuru chenga na mura maskunya na kile batera. Wa nyora na soki. Asingi nchurindi yuko na pakoni chenga. Na rosenchi tukajikuwa. Sawa, ganda wewe ndio ya nini ya kochani. Sawa, nitakokwira no yorora njia hiyo. Yes. Sawa. Kita. Ate jida ruchi muite. Ono. Na enda kuchimoinoga iga chinzi akanjiri chiri chitokorete maatari. Mama obera kana koteba nga chirusiri kuri kongera ari chiburugero. Anje nari meto gono ngo singenjere nde mama ko ko akikize na banda akora nyore mondo kali makwa ya gaziruta chinzi. Eri kongero gocha mugondo go itali. Nabona itanka. Tingo nyore na ari kuriya. Yo kwa jaga ko burukania mwalimu. Kwani? Ndi kuigeta, ndi tangani zi kwarante ndi kuigeta because na kete nyomba mano goba. Nganyora nyamusi bi korororo. Bono tinji bikoro jina na bana mo dinga imoka yara gande ya moka tara nchirari lakini tara iki. Negete. Ono ngo kurjina ntebi ngota. Na bata mungana makego. Lakini rende umanyete ayo amangana na mangaringa juice musubate oneje wamate kwabo mbravo yego mama ati ndio nandi naga ningote ingambia asinga nchuna ibunga kwa konya kutuke kesi bia linga inente kiandi proud of you. Okay. Bono aroneke nae. Maite mukaya ni mbiano uri nanda no mumna uri asende. Ngutakane na inje tindi gutaka gosoli mono monto gocheji na benga nchaso yige taralizo. Mama ndoje nga eretara itaba nyamusi buya because nike maina na raga como karete sarakasi ali gataka como soki mara musi kirete jiko ngobori nganki mama ko liga. Mama nte tu kitao. Tami yoko ganda bano kiralita. Ane shughuli na bwa torero. Ai shughuli chokra tao nchanya kwa chanya kwa. Omete tao ni hata kilikuwa kora mwenye 2 weeks kwa mana kwa ndo. Ebi asara wele kitao. Kuna kwa ndo tao ni kiralita. Teri biashara lakini mbona planet. Inchitali mangana tauni turko ganda lero. Lera mangana nari nda bitinda darago kwana kagite ko karanstolo tumberan sasa. Tekero ko goche karans. Nikiko nako ganda kama yote tageti. Bana mama iko kwa tiga shughuli. Shughuli teyo shughuli kiyo kwa tali kirigazi. Bana kina korea skoro kwa ile. Bana bantu mbe ko te skoro bako ganda mugono. Mama vile niko hivi nimba nitakwenda mgonda mami. Karate kaywa. Bana lero ndikite kutebi. Mulia na njama kagite nisiki. Siku yaro. Na ranasi.
nasibira kindero ntegetemenye ko detara kiribini ase mjuna njama mambo mambindeka sinari ntegitale bona mama okoteba tokore twelsi na nyanchama mombine to ko ko ntebe tango kora nayo koro na bako kubuko lieko amaje no kubuko gonde ebinde nasibira nayo bona ngote na kuburi mama arafa mwana nayo kunakoteba na tawo nikusenga tikana tawo ni asiri abantu ya sirena kwa mama na chengo sirani keroko genda tawo ni munoro mokeiga keroko na kogenda tawo ni kuna kogenda tawo tukomera na mama chambasi ako awai jaki bona mugaso emambie ga uma chambasi na ale fo enzi ya sali kena na bona mambi ande tinte ero tinte bongo vana mbulubu yabo kuna kwana Manyonya alenda kwa tefe narengere ile mangana mandi wakali mutu kumati ingana fe na chapo kusaba ngende kuto kaingorisi utasoge terende nabonde sikoka kurumambi nada tengo tenya mama nkanyora ale teteribera liro rocheri nene kucha nyamusi akorera gutia umate tikonyo tarari kindi nande umate mama na akamusikira bakenyomba nyamusi ngomobori ngaki baba ngaki kigendretega umongina umwetata tandwa mama tetekondwa ngomobori nki mama kigendretega karumo kayata iyo inayo ko ngakire ndo gocha kwatindiere because bangana yonsi byo kwara igamo amukaya nande namo yote muhagisi ngomobori nde mama yaya rinde kigendretega nali ero mo de mama usuno mo de botamba mangana ereta tata giti umutanganira samangani era tindie nande ngacha komanyanga mama ndugurande tete da so mabe itanga ni piga ngagete nkoigwete kende igando ya kumete na kamanyire nganya nyamusi ne romo am fedi ma sodi ekera gito nyora nganya nyamusi amangana onsi pima mama ale ngonya ko arkebe ngaira ndakirinde nyamusi ne romo kenyochira kumbe nyabuke muswadi umindu unako ruo ya konya koja se family ito nero kurustimeti kaenda akali bakamwambukirie mbuya akali singi nyabuke ka okenta alengi nyabuko mindu na wali school kinde kirasi wan ndoti nero gatokorire kirigendo mwanje ine twanje ina se family lakini anyore tenga bon nero kubeka mama mangana iga akomo tenga umuswadi bono timaye tinga hata kidenya musi agende aira nega kosaro jinganda ko kumuguri bwa yakalire gana bunyamusi yakwe yani ndosete ona ya ndo chinga mbuya ukuira mwana ande ingo kiria singi trende nga gwanyara ko control the situation ne keronta yi gono tiango tai pongezi ande bono mai te keroko nyoranga kusitinja nayo tinina kabisa ego gara tata no bonyo soki bona numusaje bona nayo gutigara ekero tutaria gobono kana manyanga ibintu bono kindi bitigata se bitigate ibintu bire ari ngumanyanga bono yeko garuma tumuntu ekere bona asirazi motosoke ndona boko gendo nyori kwa rachiri motukabira ndo tigamanyanga abantu bari nkambaisa-ine andu manyete ya kero gwacha kire kunya kabu mwaka ya ngoja kuikire bona azinga mpaka naona wetengenere watu wari umusimamo watu wale kirengere gitenge ya yeki niki tenuzura kumuzwadia na
yo negosori yo kwegya ya omoitongo buna yaletrwa simule na Ndize TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.